anaknya Putra si Raja Batak kedua. Anak Siakangan Guru Tatia Bulan Manang Nalutungon. Si nomor 2 Raja Subau. Tatarik Sian Guru Tatia Bulan Manang Nalutungon. Anak ni Guru Tatia Bulan 5 opat. Siakangan ima Raja Biak-biak ima Nasangapi Nasakti Oputa Raja Uti Raja Gumiling-giling. Napa dua hos 1000 raja. Napa tuluhot libang mulana. Napa patos sagala raja. Napa 5 hos silaw raja. Boru Siakangan si Boru Pareme. Boru si nomor 2 Atik Sabungan. Ima Ratu Pantai Selatan na di Pulau Jawa. Songoni doh Boru Biding Laut. Gabi hantu rotongo di Pulau Jawa. Natijo ima namian di Tautoba. Namaringanan di Pulau Malau, si Malindo. Si Boru Pareme nakinga Boru Siakangan ima nagabe istri ni 1000 raja. Ibotona. Gabe sao pak istrina. Ala duka botoam ma. Mardohu-dohu, marmihim-mihim 1000 raja doho ibotona. Timbul batu ya iya minatuluon naing mangusiron. Diusir mangon siap kusubuhit. Tuaik si yaksikon, tuhau si tabaon, turabba si tutun. Alai ala najulu marhitehon oputta mula jadi. Molo halakon akan sakti do lungubi si 1000 raja do raja biak-biak. Dungro silau raja madok di Bagasar Rohana, Uhud, Tano, Namar Pinggol, Tangihu Jihatakon, Tahi ni dahahang, Haminatulu, Anggim, Naing mangusir ho, dohok naik pamati hoko. Inna umma di Bagas Rohana, alai di bige tarutok nyon. Borhak masa 1000 raja si Boru Pareme, siap usubuhi bulan. Tulung darah. Duksa di si 1000 raja si Boru Pareme. 1000 raja borhak tu arah barus. Ditinggal si Boru Pareme kedan posisi hamil. Lauma tu arah tu barus. Pajuk pemesi biku subiku jolma sozolma. Mamuli musi 1000 raja. Tu si raja borbor. Dung tumu si raja borbor. Dung yodi bigu subigu jolma sotoma borhak musi 1000 raja manguli musi doh bigu subigu tubuh raja Kaliman ala tinggal do si Boru Pareme keadaan hamil di Ulu Darat di sebulan Roma babi si telpak menghidupan rupion si Boru Pareme ala memang terhuli mana mengalang hasil buruannya. Akhirnya si Boru Pareme itolong ma harimoi ibu mahuli sa tolonanna gabi tubuh maholong ni rohani harimoi mamerek si Boru Pareme dung hipas tubuh si Raja Lutung harimoi ma madongani si Boru Pareme dohok manaruh parancona hasil buruannya sampai tu nama godak si Raja Lutung bayi kiwa mengajari markosak si Raja Lutung. Duksat si Raja Borbor borhak ro sian Arabarus laho manopok bapana mengalui bapaknya 1000 raja. Borhak si Raja Lutung sebulan nakot tudolok pajuk padisi do si Raja Borbor laho mengalui bapana. Pajuk pahalabon lau tudiero hubu mengalui gamang. Isu si Raja Lutung si Raja Borbor lau tudiero ho mengalui gamang. Isema amang munani duluan mi ya gua ridamang 1000 raja. Sarupahita ay gua ridamang pe 1000 raja. Ini puna marsile sengan nasi dana 2 di sada pangalulioni akhirnya liling tubuh mahakon mahocak mahalakon sampai tuloy itu warni. Dangarong natalo, dangarong natalo. Jadi sa penuaing yes doi inganan na parmocakan nai 2 meter kuadrat. Bukan. Rabba pinangarong isi.
Terus dohiran ako na sabi. Dung begitu sama nih, mula si Raja Lutung tu sebulan, isukum ma si Bareme. Inom idia do hutan dia tulang. Inna si Raja Lutung ma si Bareme. Si Bareme may ila pabuahon. Ayaw na mabuot ibotokku. Inna alay dan putus akal si Raja Lutung, totong iluluhon. Inom idia do hutan dia tulang. Daktar gebusan ni si Bareme be anak ni si Raja Lutung. Atong mula songoni, mula iko borhak na maho mangaluli hutan ito lang. Borhak maho tu subuhi. Buam ma cicin si Majelio. Di ba borhak ma cicin tu si Raja Lutung. Lao ma si Raja Lutung manokot tulang nga. Tu pusubuhi tu patsur si Bitulay. Siya duluhan. Si Bareme potong kompas sa pinggir na nutulan. Parjulo masaha si Bareme itu parang kirang-kirang naik. Saha si Raja Lutung. Oh, adora ani benang ini burung dia tulang. Makatai halaki marsi sukuna marga toho nomor kariban. Bawa na anak na borumau. Sertano habis saran. Omma ibaborkan cici si menjadi. Naikon pas doonin na ku jari mi. Kalau si Raja Lutung iba masuk ke kodo. Nah, dung begitu saut asida marubung sebulan longsor. Dung longsor sebulan, si Raja Lutung ngamati bedainang itibatano. Bahwasanya si Raja Lutung menganggap omakna ngamati itibatano. Tapi pengiduan di mana dia timula jadi asa unak kabotoan au na inongna gabe sao pagijeng. Ido molo na pinangin si Bareme tu di Batam udah jadi sao longsor. Dung longsor borhak malakin situ sebulan. Saat di sebulan rumah tugas sinaga. Tu masih tumorang. Pandiangan yang bulan si matu tumorang tadi. Jadi aku ni tu emang udah. Yang keturunan ni. Moro turunnya pas 1000. Oh, iya deh. Yo, habiakan. Sanombay. Oh, raja. Molo odang on gope pro laporannya. Kira-kira mereka apa? Ima odang dapat dulu. Ale omma sian bor-bor marsada. Pas 1000. Semua. Jadi waktu si Regar do sada boru si boru panggabian. Warna si boru panggabian. Dang boru si waktu seorang. Si boru panggabian. Omma nama namudi tu si Hopi. Namudi tu si Hopi. Margus niro si Hopi lo si Mamora. Ido ban edokon si Hopi si Mamora. Dang na dua halika. Margus niro hadi. Aku pitarin na sida maboto saya. Dung begitu sama nih. Pito nak. Sada boru. Wasa idok lutuk si sada ini. Tapi pito nak na sada boru nak. Wali gope. Tang kira na si Hopi lo si Mamora. Beritanya ke saya mudi do. Iban na idok kon lutuk si sada ini. Nado ho si sada itu. Ay sada oma. Oh iya. Ngado hoto dikira teh. Odo lutung sisia sadaina. Ngado hoto dikira teh. Itu kan di shopping do semua. Alah. Molo si Hopi si Mamora kira sada do. Asing do hana. Sada deh. Odo lutung sisia sadaina. Pasia buruna si Hopi si Mamora. Si Hopi si Mamora kira sada do. Odo da pasia. Raja Lutung. Ay lutung si na dua halim muli idus ni rohani si Mamora ro si Hopi. Ini muli mahapi buru. Ya. Ala ida mikira dui. Alah. Si Mamora. Ya, ipajuhon na ro si Hopi si Mamora. Si Mamora si Hopi maperjul. Jadi iban nerok kon lutuk si sia sadaina dohotot. Ay sada sa oma, sia sada oma. Sia sada oma. Sia sadaina. Odo do. Makana gabi sia. Sada 2,5 ono di 2. Iya, pasti. Iba silsilah na sia nom. Satu ka sinaga, mangori tu baru malau. Tubu anak na tulu. Bono operatus do sinagauru. Manang siga sagia. Duksa anak si Raja Bonor tulu.
tablet yang ditonga su hutan. Sira 100 pe, 100 na godang, manang kadang 100 na godang, setinggi sioko. Anan sinagauruk, manak siya sagian, atau hutan barita raja dohok datu hurung. Nakin adok terpinggolan, si majoran inna, si majoran inna. Molo si majoran, si anak sinagauruk nakingat tolu, si atau hutan barita raja datu hurung. Anak ni datu hurung, opat, palima si jai matu. Anak siya kangen anak datu hurungon, gijang namora, datu upar, datu zongar, dohok stok ni gajah. Palima si jai matu. Anak si nomor 2 nakingan, kinodohon ni gijang namora, datu upar. Anak nak tulu. Jorang raja, babiat sesunggulon, jongit maharaja. Anak ni jorang raja, onom, si majorang, si maiman, madalahi, berutu, perangin angin, dohon, rengga. Rengga. Ima anak ni jorang raja. Jadi bahasa adong mengaku sian poparan di sini ada bonor adong itu majorang. Mungkin molo na julu na saat menginjakkan kaki perjulu tu tano si malungun girsak mga bolon siya poparan suhut ni hutan. Ya, bonor suhut ni hutan. Anak ni bonor suhut ni hutan obat. Wow, sudah betul ini. Na subadar, na umutur, si baliot, sorak maunok. Barita ni sorak maunok. Dumbango di sorak maunok di son, tubuh sada anak, itinggal lo sorak maunok, borhak tu girsak pangapulon. Duksa di girsak pangapulon, mangoli tubuh manurung, tubuh anak. Cuman au ragu tak kuboto postitna, manang na surat maunok do borhak tu tanah Jawa, manang na anak na sian girsak pangapulon do lao tu tanah Jawa, ima nagabi raja tanah Jawa. Saya surat maunok. Jadi sian suhu ni huta do molo girsan pangapulon borhak musi tu tanah Jawa. Mangalak buru seragi tu anak nak. Saya masih ni nagabi raja tanah Jawa do raja Madigas. Adong nalau tu raya, adong nalau tu duluk masihul, saya duluk masihul berangkat tu pis-pis, sa pis-pis muda tu raya, masih raya lama saya tu merek. Ay popo. Jadi sonari di si piso-piso, si manay. Jadi molo hidup perak, saya si macorang, saya si bonor do si macorang, ya mungkin ala nau isi hahana. Rotu siang gina manopot. Asa dapat perbagian nau. Igir saks pangapulunon. Kudok ma ido hahang sa si bonor. Mungkin kami boy sama ni. Alai mau lo ceritana, mahiteo turi-turian. Na adong di buku tarobo. Na di kota Pasugiton bahwasanya dang adong lipe si majorang sian datu hurung. Ima naboy terpatorang au dohok silsilah naboy patorang ahama dalan na uban nagabi ison marsimbolhon harimo oputa tugasinaga ima dalan na babi sitelpak si tulupat na mabantu si buru pareme di tinggi partus dohok na mangajari si Raja Lutung maritigo sabung motsa tasongon ima naboy tutoru dunia anak na nasion informasi terus tarubo naman. Kami harus nanti dapat sekolah kuat. Dengan anak ni kemudian rezeki ikan si majorang, si maidang, madalahi, berutu, perangin angin, rengga do toka, mangnau do si maringga. Oh, odang jelas taruh halakon nang sampai saudarion. Na parbino sonani halaki bilang masuk tu boni sidaga isa masuk dia pe arang mantap putus sagala itu tuh kan Jadi halakon baru pero sa selatan do halakon menyatakan bahwasanya Maringga adalah kesatuan. ini betul kan karena kalau tong Bapak
Asal misalnya mau masuk ke lahot, ibu hami majalo belum masuk ke lahot. Nah, itu betul nabi kan berarti nasa popari kita raja sinaga dengan kalau sana mau masuk ke sidang. Alas apa sidarion marapat barak ke hal kodang adong, pengorap pedang adong. Ulah nela kapek ke johita. Ale ha Molo sida doro. Tok ka jor kono. iba to masuk. Kalai molo mangito do. Tok. Iba to. Jadi isodo. Wanoro molo si turunan ni nakingani ima si may bandok madalahi. Na adong dita juburingin. Na adong sebahagian madok kalakon. Bahasanya sesuai program pemerintahan wain melalui akte lahir. Akte lahir nama penentu. Oh ya. Tutudo yang anak koki akte lahir nama penentu. Jadi na roh lagi jarak tu son. Nang di tanah perserakan. Di sudut pasal puluh si tugas sinaga. Sudut pasal puluh si tugas sinaga. Amat dok halakon mengaku. Ibarat gorra Johnny Madalahi sinaga. Dan ibarat Johnny Madalahi. Di sudut pasal puluh sudut pasal puluh matu kijang sampai 77 sampai 22. Ngai baik Johnny Madalahi sinaga. Ya to, wala pasti itu to, madali pasti itu sinaga. Sinaga ya Allah. Ya. Wala na. Maringgaon moloro asida. Pasalo ay kita bawas do hita di hatoromo. Alay molo asida no mangelak. Dangidok paparan yo puy terserah niya sida. Ala yaro bigay informasi komplit sa permasalahan pagdambaran. Adong sa paparni pagput si Madorang, ijo pagdambaran Maringga. Tapi murug do katuput sinaga. Ala kinak kaya masuk semua ni. Ya to, kan? Jadi pas bay. Karena memang sian laporan nih majorang go pada di dahon bahwasanya Maringga masuk uturan Ibu kau nak kan? Iya, iya. Macam ya deh. Ada kebetulan kalau si Bojina kan Maringga. Dangaro. Ada yang peterang kini kan ni. Siapa jorang kan ada si Popari Suku ini kan ada kan? Ya. Jadi tong ba kasih perdebatan anai doi kusutan. Jadi om rahasia na papa. Nah, Iro ben nerokon asimus subulao kotak-kotak sodohono. Iko boton alay tok kahatahon. oh iya, imat. Yung asimus subulao ni kotak-kotak sodohono. Jadi berarti mah kan, ay peterang lakam songoni. Jadi, sebetulnya cara makati itu mangihut kurang naik deh si guru nami si bau nami ilmu mana parbinuton saya si sarah taruh botol Iya. kami sebetulnya karena osak kami saya lagi dulu bawa ka rombongan saya rumah kababa pas dulu yang udah kababa dua dari tanah sonon karena kita begitu saja mah udah kalau sonon cuma keluarga kan sabui rumah generasi ini semua kita ibana anak makan jadi saya oleh nami me jadi sotong gabiro makurangi biro hanya ka nami kita marhani dari son ada satu itu per batang biro di maka Jadi pada aku mau memang di radio ni hatta. Kacang mumu untuk buat naik foto naik kan Jadi husuk kuda.